Kajing ang nut kipat ba kathan mau hati banyo ya ka doktor bapura ha PHC mau hati nagabenta ban ai jing sumar ki bapang basitom kan sa urlong no namarna kaliang ka sarkar kalapan mi ya ka order ban wan treno ka doktor ha ka PHC ban weng no ya ka jing e kipat ba bagi mar baro shikarta klem da don doktor ha PHC mau hati ya gani ka khubor ka basngo kemen banyo no ya ke doktor bapura lapan pau hi da UMLA ka mau hati ba Charles Marngar ubalapan tikna basyen ka doktor MBSS kan sawan ban treno ha kate ka PHC ban syakri ki pat ba ha ka pang ka shitom habakran shikinong thok khubor mutagasngi uba Charles kum UMLA ka mau hati ulaong ba kitu ki doktor ki bala pha wan tre menshwa da ka sarkar bat ki klem wan joint tre ka sarkar kala da pha da ka show cause notice ki balong kat kum ki kendon jong ka an ule thoru ba na kaliang ka sarkar bat ma uru kum UMLA kim shimla shong klikti bat kila jubut dia na kapor na ka bantaban penbet penbiang ya ka jing angnut ki pat ba kham tam hakaliang ka kot ka khia shu ule thu ba kalong ru ka khubor ka bakmen ya ki pat ba ha ka ba da ka jing sha skor ka sarkar ki jing pensngo jong u ya ka jing don kam ki pat ba bat menta ka mau hati PHC kan yo no ya ka doktor bapura bat na lor kata ka sarkar kelapan mangru ya ka song pisa na ka bantaban penbha ya ki PHC bakan thop ya ka umtrai PHC maulasnai PHC bat ka mau hati PHC ula penrap Toh kini kupor nga sokemen ban petip syabara ki paiba longsong snong jongka mawati kamtam mi ki paiba ki ba hab apo ka jurisdiction dan ne kejing pet kejing kemi jongka mawati PLC sokemen man itu ba matagasni nilayo ya ka order nakalian jongka Health Department, Government of Meghalaya, kila depan ai ke order tersini, ban pak ya medical officer apa kemau TPHC, kata ya Dr. Saka Wanki Pungrup. Ini doktor layo ke order tersini, bagi bantuan join apa ke mau TPHC. Kini kita sini kedon kejing ke bakrau hak bedi bagi paiba langsung snow ki bahapa po kemau TPHC nakadaw kejing bom dan doktor nakaliang jong ki sinjop ki rang basno ro kila sinkhia kila wan bani kendo banga kila hai ke kejing tho hak bedi bat kejing bom biang kejing bom dan doktor kamtam kejing bom dan MBBS doktor dan medical officer di PHC dia kum unong mi kemar nakapor ngalaris dan ke isu but nakabenda ka jingtip lang jong ipay pa nga layo ka jingtip ba haka neutrik jong benar Januari jong takasnan u Dr. Adrian Di Sangma udah medical health officer jong kamau di PHC ulayo ya ka NOC nakaliang jong government ba unday ban pentibet ilade ban pule ya ke post graduate course ti hadin kata nakaliang ke jonga klaim dapat slam hi ngala ai ke jingtho bat ngala tho koi ke jingtho ke mga tho kada ya ka arpun real tarik jong banai ba arajar arpun real ban yethu ba kamau hati PHC kamdon doktor nak tukar ni banai bat ngidon tau wil doktor bok tau debu ayush doktor dia nakaliang jong ka government kila penmi ya ko order kata ko order kila penmi ya ka khat artrik jong banai bos pesan arjar arpun real ha ka ba kila pha ya wil doktor herbak kharmo plang no wir banwan ban join apoka mau di PHC nakaliang jong ka sarkar nakaliang government kila le ya ka jong ka kamram tian rei ka basusi ka lomba nakaliang jong ni doktor ikon la banwan ban join
Dia nak kadau ba nyim dan doktor. Dia halor gejing bom dan doktor. Ngaklem syong kliti ba dia haka hadin ba ngelayu jengtip ba ini doktor iklem lak manwanjen. Ngalai gejing tho ya syau chief minister jong gejala gejung. Haka atrit jong benai ban riu hajar aku on riu. Menyethu ba kini ki doktor hadu mata ki klem. Wajar kini ke dari cuti. Kebang thot nadu benai ban riu. Sya honorable chief minister jong gejala gejungi Shri Conrad Sangma. Yang sukemen hadu kata ba pedeng gejing kebaki nong senong ki kendu. Nagaliang ke sarkar kilisngan bat mata seni ngelayo ya kini ke order. Di kejing keba ngi kendo kedai kejing perumahan join ki doktor. Kam dai kejing le jong sarkar bakam pha doktor. Dan ne kedai kejing iben jong sarkar. Nagaliang jong aku mnong ikmat ro ngala singkia ban pen kenal. Nagaliang jong sarkar kila pha doktor. Mdai tang hama ti PSC. Dai hapok maulus nai PSC le teng itu ipi arsin kila pha doktor. Iway doktor keba hapok maulus nai PSC kila pha na doka sebab ni tu tiba kila pha na doka kani kedai order adon ke orang ni kedai na do benai balai benai di sembar ada jarak besar ini doktor ikan manager dinang ta pada seiwi pada ke order hapok maulus nai PSC kedai na do benai balai ha kan riu terik jong benai balai ada jarak riu lapha iway doktor benar hapok maulus nai PSC ini rugi doktor ikan manager. Ya kalau kejing bom trek benuan join ki doktor, nak liang kejong aru lai kenduk ke pos ke por ya chief minister banyak kan halor kini, nang tadi kumjuru ya minister beri ya hal department, dengan sukumen ba ke sarkar. Kalau shim ya kejing kit dah ke baai ya ke shokos notice, ya ki bondet doktor ki bom trek ban join, bat kila penmiru ke kot kubor ha ke new trek benai bokra, aran zar atundel. Ya baru kini ki MBBS ki beladap MBBS but kini ki beladap ru ika postgraduate kidai ki ba sponsor daga state government kila dap ai ke syokos notice haga bai dai bat kitu ki doktor di masuk kemen managaliang ke sarkar ke singkian but na ai ke jing ko play ke bukat pangli ke sarkar haga bai dai bat kene de kita ide jing syai kendian nagaliang ke jonga nasukwa banyethu ba kum unomi kmat kum wemle na klem song klikti na tip i jing jong ki pai ba bapli badon tong ayush doktor khamtam ikilong kimi ki ba armet khamtam ki pai ba no snong hi paro ki ba dok ki ba kerdo ki ba kot bor ban le chedu shapo umsning CSC civil hospital no po jing don jong PSC ag jing sha ka dei ka wei ka jaka ajing sumar ka banyarang ki pai ba no snong dia berde bakani nagaliang jonga ba singkya bat ngakwa ban yethu pai ba ni kesngi ba dagam sin jonga jing sokman ban nagaliang jonga sarkar kila dat ban ai ko order dak sengi bat shani doktor ison banjon hangni hapo kama ti PSC de kalong ru kum jo hi ha ka berde bat ka maulus nai PSC berde bakani ru ngala ikan menemet batu sampat kuma berde ban pet dia ka Health and Family Welfare, nilai ikan chief minister, nilai ikan DHS, hakabai day bat ka maulus nai PSC ru, kalau ikat balahi, masin don ki doktor ki balai, ki ban banwan, ban report dia lede, siapa ke department, kin sapha na syanuan siapa ka maulus nai PSC ru, di dai day kenyan di jengkel syai, nak liang jonga kum ulo kala mele ban ngakwa ban itu ba, mdei kum ulo ipi mene bang syoklik ti. Tidak sebut mak siti ke bang latho atau DP mdai ta bang latho siti bang don doktor bre ban tho ro ye siti nam ta jing don ki wei ki jing don kam men ban itu angin ban ya government kila airu ya ke renovation lor ke siti ke bang latho hau at pratari jong banai balai arjar atusan nak benda ke renovation ya ke umtrai maros nai bat ke mau di PSC di kini baru lagi teling dokumen menitu baka umtrai PSC ngada ban repair ban renovation ya ke PSC nang ta ya ke maulus nai kadang ya syai mentan bat ke mau hati nilai yo ke sanction ke bersyukur tam nak benda ban le ya ke renovation desa ko wing kwa ban itu ha ke health department
Siki pai ba nong susno jong mau ti constituency na lor ki PHC na su kemen ru ban YouTube ba lor ke jing tho ka bangala ai lor ke jing ekren na pos ka por jong ko ke jing tho ka bang ai santar ke jong nai ba kha jong snem arajar al pusau kani ke shiti ka dei ga bai dei bat ki sub center jing su kemen na ke singi ban YouTube bangel ayo sanction ki south league sub center i batman kita ka live holdingan ka nong ka a ke sabuda bat ka oman kini kide ki south league stop center ki bang midang yo thmai ki ba shengin sistang bat rei ba ngeng skam ba kan long jing ku ki pa ba nong sung sno ha ka dong ka than ke jongi ki por i bal ko kum mle persang ngeng sa na ka bang ban wan ra ya kata ke jing jan jong ki pa ba ka kot ka kya ban yo ke jing sumar ka ba ka la ka dei ba pam ki ba stam ya gede kilong kami kibar na datang dai gini kimpin di baknya na ai gajing shashi pai ba ai gajing kublai pai ba